खुरुमजरी मियेंग ताबिरिब सिंगु तरामना ओक्सरी हौजिक अहानबदा मसिगी मरोइबा पाउ जनवरी 19 फाउबदा असेंबली ना अखनबा मिफम कौदुना मियामना CAB की मायोक्ता लई हाइबा चपचाबा वारेप लौनबा स्टेट दक्षिणबा माहिरोइ लुप तरुकना सिनबा मियामगी मिफमना वारेप लौख्रे नेसोना बिलसी की मतांगदा से मिनिस्टर का वारी सानख्रे अमसुंग प्राइम मिनिस्टर की फ्लैगशिप प्रोग्राम की कार्ड सिंह से मिनिस्टर ना यंथोख्रे हौजिक पाउ संदोकना पिजरी अवांग नोंपोक्ता असौब सिंगनबा अमनि हाइरिबा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल खुदक्ता विड्रॉ तौगदबनि हाइना एमसु देसाम KSA सुक MSF अमदि एम्स ना सिंदुना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मैरा पाबिलु सिंगबी यावना मणिपुर यूनिवर्सिटी के सेंटेनरी हॉल दा पांगथोके मियाम की मिफमना वारेप लौख्रे ngasi mifam aduna tongan tongan ba warep mari lauki awang nopok state khakta natana India gi state khudima ki Rajya Sabha gi MP singda citizenship amendment bill ki mayokta lepna ba appeal tawba lakaduri ba January 19 faba Manipur assembly na akhana ba mifam kauduna Manipur miyam na bill asi gi mayokta lai haiba chapchaba warep launa ba state ta taksin ba loinana demand sing phangdri ba faba political party sing civil society organization singa loinana awang nopok miyam ga loinana khongjang sangsin ba haina warep nakhi Dr. Lokendra Arambamna, moderator Ojuna Change and Peace Action Building की Director R.K. Bobichan, Johnson Elangbam, Dr. Singlen Maishnam, Cultural Activist Ningthauza Lancha, Dr. Mangorzau Maibam Amadi, Sarkagi Somarindro, Thoksomna Resource Person OK. Belasina Manipur Amadi Awagnopok State Singda, Lakadaba Mangzaba Singkana Nainabaga Luidana, Manipur Miam the Bilasi Yaning de Haibadu, Indiagi Prime Minister Yohanaba Honaba Mathautai. Manipur की लेडिबा लुप सिंगी लुसिंगबा सिंगी सिग्नेचर कैंपेन लौदुना DC सिंगी खुथांगदा प्राइम मिनिस्टर दा योहनगदबनी Manipur के मिनिस्टर लुसिंगदुना MLA हुमफुना पुन्ना बिलसी यानिंग हाइबा सिग्नेचर कैंपेन तौदुना सेंटर दा जनवरी 19 दगी हौगदोरिबा राज्य सभा मिफम ममांगदा योहनबगी अपामबसु पुथोक्तुना खनखी Amendment Bill 2019 पास होखिबा से मसी विड्रॉ तौगदबने हाइबसे रेकोने डिमांड तौई इंडिया मनुदा लेरिबा की राज्य सभा की MP चनीगा निफु मंगालों लेरिबा असिदैदा हाइबा बिल असे अपोज तौबिनबगिदमक्ता नसिगी मिफमना मदलेदा मखोइदा हाइजबा मणिपुर स्टेट असेंबली दसु हाइबा 2019 की जनवरी की तांग कुछागी नत्रगा कुछागी ममांग सिफावगी मनुंदा बिलसिगी मतांग सेसनम का कौरगा बिलसिगी मायोक्ता सबसाबा मणिपुर गवर्नमेंट की वफम मका खोंदोक्तना बिलसिगी मायोक्ता अपोज तौबिनबा मसी एकोई डिमांड होइबा अवांग नोपुक लमदन लेबा मियाम सिंह मरुएना मणिपुर की मियाम सिंह तोमान तोमान सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंह अमदी पॉलिटिकल पार्टी सिंह से मखोई से पुनसिननबगी दमक्ता पुनसिलकांदा पुन्ना मास सिविल रेजिस्टेंस मूवमेंट से पुन्ना हमिनबा हाइबा वफम से रिजोल्यूशन से मियाम गलवेना वरेपैना ताजरे बिलसिगी मतंगदंगसी नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नेसो के मिहुत काबू अमनसी मिनिस्टर एन बिरेन के उन्नदन वारी साखरे वारी साबा अदु लोरबा तुंगदा नेसो के सेक्रेटरी जनरल सिनाम प्रकाश न फोगदरपदा ngasi ayupung 13 makhai taba matam se minister gi office tagi neso ga wari sananaba chepau pirakpadagi se minister ga unakhi नेसो की माइकरी के से मिनिस्टर ना मणिपुर मियाम की दमकता बिलसिगी मायोक्ते लेपियो लाकदोरिबा तांग कुनगनी थोइदा अवांग नोंपोक लमदम की से मिनिस्टर सिंगा यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ का उनगदोरिबा असिदा बिलसिबु यानिंगदबगी मरिक सुंबा वाफम थंबियो अटोपा स्टेट की से मिनिस्टर ना लेपगुम मणिपुर के से मिनिस्टर सु मियाम की दमकता लेपियो हाइबा वाफम थंबखी से मिनिस्टर की माइकैदगिसु बिल असिदा क्लोज अमा हापतुना येलो मिसिंग कन्नबगी वाफम खंगनख्रे अमदि मणिपुर पीपल्स बिल SNPB नब तक्सिले मसिगे चपचाबा अमा खंगद्रिबा फावबुदी बिल असिगे मायोक्ता लेपली हाइबा वाफम फोंदोरखी हाइना सिनाम प्रकाश ना ISTV न्यूज ता फोंदोरखी मिजोराम की चीफ मिनिस्टर ना यामना फजन स्टैंड तौबा दुमाइना कोई ऑनरेबल CM जो स्टैंड तौबियो अपोज तौबियो मसी अखोई के येलो मिसिंग से लोइनबक सोली मसिना अखोई लोइन माइनॉरिटी दा मुखरनी हाइबगी वाफम दु थमदनबा उनजबनी याम कोइना साना डिस्कशन तौई ऑनरेबल CM ना फोंदोक बिदे मदि बिल सिना येलो मी कंजनबा प्रोटेक्शन तौनबा क्लोज अमा हेक याउद्रिङैदि महाक्सु बिल से याबंग मोय बिल से अपोज तौगनी हाइबा वाफम दु थमे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेशन की साइड तगी हमजनिङदि हाइबा बिल से पास तौइ तारगदि नॉर्थ ईस्ट लाइरिबा इंडिजिनस फुरुप सिंसे मसे माइ माइ लमदा माइनॉरिटी ताखिदना त्रिपुरा मुथिबा माइ लोइना
त्रिपुरा थेंगनरीब अवाब अदुमाइना लोइना थेंगनदना अखोय पुनमक लोइ मुत्कदबदगिदी कन्वीनरसी अदुना बीजेपी कांग्रेस अदुगी वा लेते पुलप पुल्लगा नॉर्थ ईस्ट पुलप पुल्लगांदा हारिब एक्से अपोज तौदुना मसी स्क्रैप तौनबेदमकता अखोय पुनः थेंगनमिनसे हाइबा वाफमसी केसोग साइतगे दुमक थमजरम Prime Minister की फ्लैगशिप प्रोग्राम की कार्ड यंथोपगी थरम अमा सिंगजमई प्रोग्रेसिव कमिटी ने सिंधुना सिंगजमई सिंगामका लुवांग पोपा मॉडल क्लब ग्राउंड पांगथोखरे थरम अदुदा चीफ मिनिस्टर एन बीरेन मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर वाई खेमसान लमसांग केंद्र की एमएलए एस राजन वांगवे केंद्र की एमएलए ओलू खोयमदी ऑफिशियल क्या सरुक याखी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की कार्ड लिसिंग मचामरी चीफ मिनिस्टर के हक्सिल की टेम्बांग की कार्ड चनी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कार्ड चनी अमसुंग आर्टिस्टान आइडेंटिटी कार्ड चनी यंथोखी स्पीकर वाई खेमसाना केंद्र असगी लंबी थोंग अमदी ड्रेनेज सिंग सागलिबा मयाम असि एनवायरनमेंट फनबनी अकोबगी फिबम फरबदी अफबा तिंजंग काइजंग दब खुनाई अमा ओइबा ngam मसिदा मियाम नमतेंग पांगबियो हाइखी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन हौजिक पालिबा लेंगाक असिना तौगनी हाइना लाउथोकिबा थबक थरम पुनमक यामना मुन्ना तानरगा लाउथोकपा ngakतनी मियामगी फंगफम थोकपा स्कीम पुनमक मियामदा यौहनगनी हौजिक मियामना मिपाइबा अमा पोकलिबा CAB असि लिसिंग मसाम पंयांखैगे मंगादगी चतरकपा लाकपा बिलनी पाकिस्तान अफगानिस्तान अमदी बांग्लादेश कुंबा लेबाकतगी हिंदू लाइनिंग चतपसिंग करिगुमा थौदो खरदगी चेलकपसिंग संगजफम PC हाइबा बिलनी लिसिंग अनि तरागमरीदा आसाम की चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई मसामगना कैबिनेट वारिप लौरगा बांग्लादेश तगी तांथोरकपा हिंदू मयाम संगजफम पीगदबनी हाइना प्राइम मिनिस्टर दा अयिबा चेरोल पीखिबा लेरबनी बांग्लादेश ता हौजिक मणिपुरी लिसिंग कुंथारोम लेरबा असि तांथोरकपा तारबदी अखोइना मखोइबु संगजफम पिरोइद्रा हंखी मणिपुर पीपल्स बिल SNP बिनबा होनबा लेंगाक असिगी लेंगद्रबा फिरेपनि हाइखी पाकिस्तान गुंबदा अखोइगी हिंदू सिंगु और पी नहीं भी दना तांथोरगदी मुइदुगी शेल्टर PC हाइबगी निलेस हंदगी बिल एमेंटर्स सुमाइना आ मफम दुदा अखोइगी लेरिबा लिसिंग कुंथा हु लेरि बांग्लादेश ता इरान अमा थो काइनोन तोरो मोय अखोइ सिलसन दम पिरो पिगद्र पिरोइ मरमदी मखोइदी अखोइगी ओरिजिन इनी अखोइगी ओरिजिन इनी सिदे सही तरे खुंदापा अवागी मतमदा मैतै नुपा पुनम हाटपा नुपी पुनम ओट लेरपम मतमदा खांगमो ngandna चेनगिबा अखोइगी इगी चिलनाउ सिंदु हलकेना हाइबा मतमदा अखोइ संगम पिगद्र पिरोइदो मेरिट एंड डिबेट मयाम से नैना बियो हाइबना इसिना सुमेसिना नाले हाइदे हाइजु हाइगिरोय अखोइ माइनॉरिटीज माइक्रो लेवल द लेवल पॉपुलेशन indigenous population sibu protect over aduga masibu ngakthuk chanabagi tanjama ikoida hana pibam thoi aduna manipur people's bill hana madu SNP ro ikoida chanan go hai basi sarkar sigi sabsa fire badum lagi मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुलाना मणिपुर स्टाइल देगित यापा पाउजेल मणिपुर मियाम द पिरकले लिसिंग मसाम पन हुमद्रानी थोइगे जनवरी कुनगमा थोइदा मणिपुर इंडिया की मपुंग फाव स्टेट अमा ओइखे मणिपुर वात पादबा हेना प्रोग्रेस लाइनबगी दमक अखोइ खुदिमक अमत ओइना पुनसिनसी हेना फबा हायंगी दमक स्टेट असिना ऑल राउंड डेवलपमेंट लाइबगा लोइना इंगतपा वात पादबा स्टेट अमा ओरिसनो हाइदे IPR Minister TS Biswajit nasu Manipur Statute degi apa pauzal Manipur miyam da pirakle Manipur Statute phangbadagi saukot lamjel da kumang sauksinna sangsinba ngamlakhi state asida maikai khudimakta saukot pa puraknaba aikoi khudimakna honaminarasi hairi Citizenship Amendment Bill ki mayokta yaningdaba phongdoktuna ngasi Manipur gi mafam kayada wakami pham chachakre IC Kagwa amati Kagwa Kaitel apun benupi lupna sinuna Kagwa Kaitel da chataki wakami pham aduda billasis anna hanba yaroi aikoi punna thengnaminasi haina iba play card kaya sijanaki wakami pham aduda hana minister orambu okram joy se saruk yakhi okram joy na haikibada housing ediba phiba masida political party gi khenaba thamdana amatu oina punsinna duna warep amal lobwa matam oire delhi da chatuna takshiluba mathau tare haikhi Manipur Sarkar na semba law na Bharat ki Parliament na semba law tingba yade. Mara masina mana hoje akoi Manipur government na semi ba law adu pass tahun ba loina na Bharat ki masila iba citizenship amendment bill da Manipur bu sok tanab ki protection ki clause ha na ba makona gani haidna haidi Amaramda Mahiro Singh ki loop SSUM, MSAG, RSF,
AMMSO AMESUM amadi Kwaramal Kaitil Pambising na punangasi temporary market set wakat mifam chathakre wakat mifam aduna maram odina Kwaramal Kaitil da matam khara porpham phamna khide dokan singthong hangna khide BJP na citizenship amendment bill withdraw tawgadabani bill sagorpa MLA amadi MP resign taw bill asi sagorpa loop amadi political party sing Manipur gilaimai de muthalasi hana demand tawki SSUM ge president Yaimana bill asi yaningdi haduna Delhi da satuna khonjang sangsin bana sumgani haiki BJP na hairiba CAB gi rules semani leiriba Manipur da leiriba BJP amadi political party singi makoina tumina asum leibasi ekoi leiriba student body sing amadi leibak miyam na yazaning de makoina marebang ningbo oiragadi marebang mazati bu nungsibo oiragadi kholawasi Delhi da chalaga lawbiruso chidaisida lawbiranu aikoi tat tauba adugumba mayam nungsiba saba maikhumupa luchingba sing aikoi pamjadre Amaramda Singzamai Maikaida Miyam na wakat Khongjang Sathaki Singzamai Sagra Pamlekai da Singzamai Apunba Nupilup na Sinduna CAB ge Mayokta wakami Pham Sathaki Singzamai temporary market ta Samas Kanma Nupilup amadi Singzamai temporary market ye Kaithel Phambi Imas na wakami Pham Sathaki Pisum Kaithel Masada su Kaithel Phambi Singna wakami Pham Phamduna Khongjang Sangsinki Dedim Lambigi Hodam Lerak Machinda su Laikai Adugi Nupi Singna wakami Pham Phamki Amaramda Maikai Asomda wakami Pham Phamliba Singna Singzamai supermarket tamna Miyam gi Khongsat Amalaki Kongsat Adubo Police na Singzamai supermarket ta Thinki Amaramda Nungthilgi Matamda Kaithel Phambi kaya yauna bilasi gi mayokta Khongjang Sangsinki Miyam punduna rally oina satnaba honarakpada police na athingba pibadagi kholaw kaya lauduna pendaba phongdoki Amaramda Mahiroi Loop Manga Asina Sinduna Bilasi ge Mayokta Thawal Kaithel Yaripo Kaithel amadi Wangjing Kaithel da Kaithel Phambi Ima Ibel Singalwena na wakami Pham Sathaki Bilasi ge Warol Yawa Jero Singh Yaripok amadi Wangjing Kaithel da Mai Thaki Thawal Kaithel Sathaki wakami Pham da Saruk Yakibi Thawal Kaithel Phambi Mathak Makha Apunbagi Secretary Ais Budhi Patina Bilasi ge Mayokta Sangsilapa Khongjang Khudimakta Thawal Miyamna Saruk Yagani Haiki Masigi billa sina chana kiba taragati awang nongpok thangba Manipur yauna achugama lamda masida achauba maihau langpok aduga achauba misina ama sungsoi soidana lagani haibase center laingak na masi yamna maram sumna masi bama mathau tari aduga aikhoigi Thawal Kaithel Phambi Ima Ibel singaju asigumba Khongjang asida aikoi punna haurak ihauda akoi punna Masat SSUM RSF AMMSO amadi AMPSUM na Bilasigi Mayok Sanction ba Khongjang Sagol aduna Sagol ban Thangapat Masindasu wakami Pham Sathaki Mahiroi Loop Mangana Bisnupur ge Tungan ba Maira Paibesinga Kusam aduna Bisnupur Moirang Nambola madi Kwakta Bazada wakami Pham Sathaki Bilasi Handoktriba Fawa Khongjang Miyam Golena Sanction gani hari JCLPS na Bilasi gi Mayokta Sangsin ba Khongjang Sagol aduna malom apun ba Maira Paibi Loop na malom Kaithel da wakami Pham Sathaki wakami Pham aduda tungan ba Loop singi mihu singna Bilasina solakada ba singi matang dari 1% oina wangangki Infalis ke Oyimpok maning lekai community hall su Oyimpok Maira Paibi na wakami Pham Sathaki Bilasi handoktriba fawba miyamna sangsilapa ihau kudimak Oyimpok ke miyamna saruk yagani hari Nalim Thong Kulem Lekai Samusang Community Hall su Langdam Adungi Nupisina Saruk Yaduna Citizenship Amendment Bill ki Mayokta wakami Pham Sathaki Saruk Yakibi amana Lamdam Sigi Yalom Singi Kankul Mutkiba Yaba Bill asi Jana Hanbigano Haiki Lalambung Takelambam Lekai Risu Citizenship Amendment Bill ki Mayokta wakami Pham Sathaki Lalambung Takelambam Lekai Youth Development Organization ki Mihut amana Manipur Gelhum Singda Sound Akai ba Pikitaba Bilasi ki Mayokta Lamdamasigi Miyamna Lepli Matung Tan Singila Khongjang Singasu Saruk Yagani Haiki Bilasina ko protect ko kyam protect mo ngamgani ngamoy habdo koina ubung ngamoy da pot omo oibnina madu haiba bilasi so tabiu tabu taraga su ngai phatana koi Manipur gumba knowledge ki koi indigenous people koi ki masing yamjada ba sengna haiba da kagun mukti yaba ki film la bana haiba protest se kagun da ya da ba khongjang ngamoy na
changsilakpani Citizenship Amendment Bill ki matang da North East League kama semdana Supreme Court case sama file tawduna thengnabana asumbu oigini haina hanagi MLA NEIDP ki Vice President S Kunjagason ngasi tera kaithel daleba NEIDP ki office ta pangthokpa pamu singa unabada phongdokre party ki lusingba kaya su saruk yakiba pawgi mifam ajuda Kunjagason makhatana haikibada India ki citizen nataba miyu singda social security amadi social justice piba economy amasung political right lehenba haibasi awang nopok miyam India ki citizen natti haibaga chap manai awang nopok lamdam hena mi painingai oribadi anoba bill asina maram oraga atopa mafamdagi masing khangdana changsilakaduriba illegal migrant khudimak apanba yaudana changlakpa yabagi khudong saba pibaga loinana document yaudраbasu changlakpa yanaba lambi phatpo oina thokani North East kilu singba singpunsilaga Delhi da protest tawban aphabu oigani Manipur kanabgi damakta mathau tarabadi thawai phawba thadokpa yai haiki Try to plow on a Masin, Dana, Tonda, Masin, Tonda, Matusu, effect, Lerangani, Togo, quite effective, Queen at Hazard, Delhi, one of the strongest that which protest of Wama, the God in the consequent guitar of the guitar. Number two BGP was number two Congress was number two CPI was or a total local party was no. A question punchana, but the Kawa, CWG percent of Havigre. What the color Gatita Sena, Madatsanga expenditure, Purimaksha, Masakoi. Biar tahu ni habis itu sih, nak koi notice India Development Party ya stand level. CCSKPOCIL Hairok Amuko Amadi Hairok Katil Pami Singasu CABG Mayukta Hairok Katil Wakan Mipam Sataki Manipur People's Protection Bill Kudaktasan Halu CABG Matangda Manipur Lenga ki Sabsaba Philip Kangalu Hana Demand Tauki CCSK ki Advisor Joy Singakam Amuko ki Secretary General Sanjoy POCIL Hairok ki President KS Ibom Sana Bill Asina Awang Nopok Manipurda Pirakadaba Saiting Matang the resource person Wena Wangangki Assam Indigenous People's Protection Committee ki listing makada Assam ki yelho phurup lup kuntrani thogi apun bap mifam amapang thukuna CAB ki mayokta akan makhongjang sangsina babarep lokre Indigenous Organization kuntrani thogi convener Saram Herazina bill asina kariguma pass tawkhrabadi awang nopok ki yelho mising nomadi mutkibagi mi paiba leire Barak Tampakta Kundaminari ba yelho mi kudimakna akan makhongjang sangsin minerasi haiki AIPPC ki advisor Thomson Udinna Barak Gali Jalaiba Hindu Bangalore Singi Mayukta Bilasi opposed to Banate Lising Masam Pon Humdraga Matoi Mas Kungamari Fabada Assam the Lakiba Punamak NRC da Yauba Yarabani Adubo BJP Lenga Lising Ani Taragamari December Kuntraga Matoi Fabada India the Lakpo Single Citizenship Piba Hibasi Yabangamlo Haiki Mufam putting the public meeting to Guna Chidian Amendment Bill Subu strongly opposed to Haidana Miamda India government loina Assam government masak naina bill sigi mayokta Assam ki indigenous singbu mutigeni haina mi pai bidigi sigi bill se koina fully opposed to haina masigi mifamna wayab lokre Citizenship Amendment Bill ki mayokta ihu kaya hauliba Manipur Muslim Welfare Organization bo si Minister ki advisor Rajat Setina maha ki Twitter da political party aman insinduna tahunbani haina fondrok debo wafam asi atuba matamda sengdokadabani haina lubasi ke Joint Secretary Kulakpam Altaf Alina fondrok le Hatada Labor Organization asigi office ta pangthuba pawgi mifam amada mahana makhatana Rajat na atuba matamda sengdok trabadi mahakamadi mahakna sogoliba party boycott tabagi hunjang sangsilagani haiki Citizenship Amendment Bill asigi mayokta sanction ba khongjang gi manung channa Prime Minister of India gi EPG mai thana ba honaba adubo CM gi advisor ama oiriba Rajat Sethina mahaki Twitter account da MMW na organization asina tawriba thabak asi political party amagi influence torokpani na mahakna mahaki Twitter account phongdorpas yamna laibak thibani masi laibak macha ta do wangang Manipur people gi sentiment khangdabane lowi mahakna la len haikdabni to the people of Manipur and CM must clarify the statement made by his advisor Rajat Sethi. Ngarang Sisi Higher Secondary School da Apunba School Nipan ge Mahiru Lup Singh Mihu Singh yauna Sengkiba join Higher Secondary School Student Union na Citizenship Amendment Bill Lok Sabha na pass tawkiba amadi Rajya Sabha da suswedana pass torba yai haina Ram Madhapna Fono Kibu Wafam Yaning the Bafondokuna Lagdiba Republic Degit Thoram Singh boycott town about Low Kibuarep Adu Ngasi Ram Ranpal Higher Secondary School Ki Mahiru Singh Sogut Naba Lemnakre Rodana School Asina Republic Degi Mass Part Pedet Tasaruk Yaroi Hairi
Infal Hotel Pangtopa Saksam Lising Taraga Mapal Oil and Gas Conservation Awareness Drive Ki Manungsana Saksam Cycle Degi Tharungasi Infal Hotel Pangtokre Thoram Aduda Consumer Affairs Put and Public Distribution Minister Karam Syam Hana Manipur University Vice Chancellor Aramba Ait Stombe Transport Commissioner M Lakshmi Kumar Yauna Miyukana Saruk Yaki Bharat Petroleum Corporation Limited Sin Pangtoki Thoram Aduda Karam Syamna Nauna Ring Road Siamada Cycle Thonaba Lambi Hamnaba Thorang Lede Aikona Cycle Thobagi Hainabi Hogdok Lasi Masina Haksang Pabata Natana Petroleum Gi Product Kanmang Amata Natana Pollution Suit Olaroi Haiki Harina Kang Poche Adi kilometer ni hum Tobagi, Manga Tobagi, Marubamgi Yumdang Haksat Pase Akui Car Tonga Sakumjeo Cycle Torga Satcheo Maduki Kanabadum Mana Panganeva Laipaki in a Kanaganeo I don't know normal life to labor Maruina younger generation singse Apabamato Tambas di Kudak the Tamseo Adu the Sakut Balakani Tungja Impal City Manung Sakadaba Cycle Rally Amasu Lamtaki ISTV News na Sandokiba Pau the Yumpam Wadaga Manipur Gasi Minister Gemi Makada Singzamai Kenegi Manung Sana Laiba Singa Matak Manipur College Rotege Yumnam Risuge Asopa Makong Patriba Faba Laying Naba Si Minister Gitim Amana Jenims Authority ga Puna Laktuna Ambulance ta Risu Lakotuna Jenims Talayang Bahokre Si Minister na Kudakta Tabak Lakopi Bagi Damakta Risu Amadi Imung Manuna Tagapa Fungdrakle Ibu si akhoi CM ki kanoda CMST ki kano makha si da akhoi na media ki report phanga ba matung da akhoi ngarang laksare si da mafam si da mafam la ga ibu ki mai condition myam si yenge koi ki Jenims ki medical superintendent masa yauraga condition myam si yenga ga Jenims ta koi ki medical superintendent masa auto ki koi ki head of department wei ba Dr. Ibomsa moi Jenims ngai ra ga leire aro huji makha ta ba treatment Magi si kari tobi age do koi hospital yaur khang batare ngasidi mayam puna mangasmana ho tobi ra padagi ai cha su pharani ha basu ai su khanjai aduga ai gi local emili na ai gi phangjaram daba yewai gi kat ki ching su man pibire aduga gas su pibire ngasidi ai thamoi sengna yamna nungai jaba phongtok chari ma su matung da su yai pha basu oisanu ai gi awa bada sumaina kambira poi da mokta na ai ni yam nungai jaba phongtok chari Sumaina tawdana aigi media da hawki matung jida sumaina laktana sumaina lokhat pira aibu phanaba layeng bini haibagi damakta ai yam nungai jare adu matung dana ju board ka duna afaba thabak tawdana afaba manipur ma oinabagi damakta sinbiri bije sigi damakta yam nungai phongdok chari aduna matung da ju adum ka bo ojanu adum matung da ju palaga afaba thabak adum tawbiduna manipur ji chawkhatnaba tawbina bagi damakta haijari Republic Degishin Tharang Lokot Poina BT Road Katainaba Pauna Kaithil Masinda City Police na asat Osing Sector Bagi Thabak Sathaki Lambida Lakpamui Kaya Pareng Levan Juna Masagi Saktak Se Yawra Haibana Singbat Tizinki Ngasisu Police na Tangal Kathilgi Mafam Sing Temporary Market BT Road Rumahal Tingna Singba Mafam Singa Ayukta Combing Operation Sathakare Nupa Kuntra Humdoi Amadi Nupi Taraga Taruk Mai Navase Sang Yarum Dabadagi Makata Verification Gidamak City Police Sinakre Infalis Police Sungasi Ayukura Nandam Leka the Combing Operation Sathakare Mari Navase Sang Yaw Dabadagi Miyoi Mari Porangpal Police Sinakre Salai Holdings Private Limited na Kaithil Singda Thamna ba dustbin Satruk Kedoda Kusinar Kiba Adu Ngasi Kaithil Gi Mafam Singa Thamba Hokre Imoinu Ima Kaithil da Pangtopa Sama Tharam Amada City Police ki OC N Ingosa ISTV News ki Editor in Se Brojendra Ningomba Salai Holdings Private Limited ki Advisor Dr. Thokson Brojendro alias Dr. TV Singh Yaw Nami Kana Saruk Yaki Brojendra Ningomba na Salai na Pidi ba dustbin Singh Asi Miyam na Isa Isagi Lanni Khana Ningthina Sizinabi na ba appeal Chauki Dustbin Singh Asi Thamliba Yot ki stancing asi Huran Basingna who Kidanaba section na Yingsinba Sangi Haiki Salagi Advisor Dr. T.S. Bojendrona N Samarjikemi Makadalam the Masibu Nungsibami Amak Wina Katil Asi Luna na Tamna Pandamda Tabak Asi Packet Penny Haiki Being a Ima Ipasing na Koibu Sound of Yokirapa Adugum Kaitel Asida Pamiva Ima Ibelsing Asida Yoliva Potsai Kayasi Sarga Koi Chauri Pirol Kaya Selei, Kongu Kaya Lei, Hydrosing Kaitels the Gitopani, Aduna Kaitela say Imani, Imagi Sebato Wahibasidi,
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯌꯥꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯣꯛꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ City Police ki OCN ingosana leibak ama sakhotpada lu nanba thamba haibasi lamdam aduge miyosingi makha pongane ngasi khiliba dustbin sing asisu miyamna isagi ni khanening thine sinnaduna lamdam asi lu nanba mpham ama ohensi haike Kedoge President S Manitona Kathel Pamlibi amadi miyamna dustbin sing asigi kanaba lobiyu amadi masibu akai atoi thon biganu haike Citizen Council Thaban Sinduna mitege inat amadi Sahek Singh Yokanaba Pandamda Umang Laiko Singda Ayuki Matamda Pena Yakairos Sandoknabagi Mangasi Ahanbo in a Thobal District Kendra Umgi Umang Laiko Tarukta Mike Kusinabagi Thoram Thobal Mela Ground Community Hall Pangchokre Thoram Aduda MLA K Megasandra MLA O Surja Kumar Zilla Parishad Member K S Ras Mohan Ukalgi Convener Mutum Maniton Susar Yaki MLA O Surja Kumarna Lining Lasungi Marakta Kenaba Amata later Basunga Si Mipung Kudimangna Magi Horopanga Mari Lenaba Lining Lasun Ningsing Amadis Hingat Hanaba Honari CCT na inat lining Yokanaba Honariba Asi Taganingai Haike MLA Megasandra Nasu Ekogi Natamadi Culture Yokat Pahabusi Tangai Fadi Haike Haukiba January Tang Talaga Marida Moirang Kampu Sajeb Awang Leka de Leba Lekedraba Wai Sana Yaimagi Masanupa Yambem Gulsan Elias Nava Sai Kunga Mari Mahana Lekai Asimaktada Leba Singa Mayum Sarat Chandragi Masanupa Sahi Talaga Manga Dangariba Mahiroi Amabo Kinep Tabugi Maralda Police na Fakre Hiramasiga Mari Lenana Lekai JSC Amasu Sem Kre JSC na Manipur Press Club Pang Tokyo Paugi Mifam Amada JSC ge General Secretary Yumnam Ajit Kumarna Angang Asina Mayum de Getu Sanchatpigi Lambida Yambem Gulsan na Fabane Angang asi Paraba Matunda Angang Adugi Apopada Yamnaba Selgi demand Taunanabasu Taurang Tarumki Hairi Angang asi Fakre Haiba Kanglakpadagi Lekai Miyamna Thibada Bisnobo District Manung Sanba Lamdan Gimafam Amadigi Fakiba Nongalaga Pangmangam Ki Todok Asida Senariba Yambem Gulsan Amadi Angang Animak Lekai Club Ki Yauna Mai Wari Liraba Tungda Porongpat PS ta Yambem Gulsan Maralgi Matum ina Police Sinaki Asigumba Angang Faraga Ransom Tandagi Thawong Amukana Lamdam Asida Thawon Ningde Angang Fabada Senaba Yambem Gulsan Mahaki Maralgi Matum ina Pangam Chokpa Sarak Pibiu Haiki Lekai gi club Mera Baby Yauraga Ting Pambaga Takrabu Johnson Dubu Huji Powder Janawari Tang Kunasi Powder Tabak to on top of the Koi Tang Taratare to Jesimuka Kemjaraga Ngasi Sima Resta Mayam Gimanga Plax Tok Germany Gumbida Ahanba Oina Nauna Saba Lamdam Asigi Nupi Singna Pisalon Satoduna Iramdam Gi Oeba Potok Sing Marang Kaina Putonam Pandamda Gumbi Tingaleka the Handloom and Textile Industry Case Center Amakenrigi MLAS Birenangasi Hangdokre Thoramadu the Kumbi Municipal Council Chairperson WPO Ranjan Vice Chairperson L Babita Yanami Kanasaruk Yaki Kumbi Multi Industrial Cooperative Limited Society Sinna Pangtokiba Thoramadu MLAS Birena Anoba Technology Kasin Naduna Nupi Singna Pisalon Satoduna Semilon Hena Pagat Bangamnaba Lamdam Asigi Potok Engalansi Haiki Center Asigi Provider PIs Danbina Haikibada Ahan Bagi Wena Fisabi Samada Raw Materials Sing Pitaba Haure Isagi Potok Marang Kaina Potokuna Mipal Tang the State Ama Uhinna Bahona Minerasi Haiki Hausi Maraktan the break Amatang Lominasi The Blossom School, a home away from home, is a place where the young come to realize their potentials and grow into well-rounded individuals capable of materializing their dreams and talents. We focus not only on academics but a wide range of co-curricular activities, all of these when it matters most, the early childhood years. This is why we believe that well begun is well done. Come be a part of the Blossom School. Northeast Ahanbo in the National Housing Bank wholly owned by RBI license Pankraba Ministry of Finance Department Financial Services Government of India na Sarfasi Act 2002 ki Makada Financial Institute amo in Sakangraba Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All Bisan ki Makada subsidized loan pibada mangzil thariba Patsoibi Housing Finance Company Limited amadi masigi subsidiary companies singi sister yaw na puna branch tara hum doyang dukjare miyam financial facilities sing lobi na baning sing jare Patsoibi Housing Finance Company Limited and its subsidiary group of companies. Welcome to Food Wi-Fi, the fastest food delivery app in Imphal. There's no minimum order that brings the tastiest food in your neighborhood right to your doorstep, so you can order for one or for many. A well-trained delivery team will satisfy your hunger in no time. Download the Food Wi-Fi app now.
angang singbu smart oina mari makhong chumna parents singa anakpa mari ga loina na bukhachariba live school gari gi pre nursery tigena class 10 fawbagi anowa admission hojare school asina angang singbu oja singna kupna electronics ki mateng loduna takpi tambi petana tana angang singi mayum mayum da chatuna matam gi I pau phongna duna angang singbu afaba maru changma mi amamam ohendaba yadi haiduna khona jariba live school ni admission to biduna yengbiu nupa amasung nupi gi boarding gi khudung chaba pijari akaknama sit khara khaktani. With the world-class infrastructure with multi-purpose outdoor hall, kid-play area, football ground, swimming pool, tennis court, reception and waiting lobby, classroom, science laboratory, computer lab, library, activity room, cafeteria, where your dreams will get wings. UNACO School, Metro. W Square Home Spa Kit. Give yourself a spa makeover, all in the comfort of your home. W Square. Why wait? Preventive cosmetology now in India. Hangbiragani Ima Diary da milking machines khutna sangom sumbagi awaba leiraroidaba yamna luna nana amadi hygienic oiba mawongda sangom sumba yaragadaba milking machines ungkhayamde dum sanmari manga sidum sumbang ngam kawaga sangom haidokani hayu wafam lei sida sangom sumbasina easy play hai se ko adum oide hari jangna dum jana dum thai break tungja makhataba pau pizari sanamahi lining bu India ki minority religion ki manung salanduna lining assistant level sing minority ama oibegi khudong saba sing phangan bina bakhana ne nabami pham ama GM hall infal dang asi pangchokre salai merial na sinma thoram aduda lup asi ki convener sapam cha jadumani ko convener yangoi piba amadi notice security services ki president ke SPO jisu sarup yakhi sapam sa jadumani na listing ni talaga mathoi gi India ke census reporter minority lining Sakang lebesingna Manipuri lak ani point kungani toy kakta leiba sana mahi lining asidasu minority lining wena sakang juna minority amo ebagi phangpham thokpa phangan binba haibasi khwaidigi sumlabu wafam ni haike yawna pukhana bu jamukta ekoi sanama lining chi minority changna bu jongona bani tongan ba phami mayama koina sengat pangamdriba iban khairam chang ho bai koida atin go bibagi amo khak leibase basi sanama lining sina minority region sanu targati koi sum soidana baju khum cham bu khangni aidana koi thadi Khwarakpa Aerial Umang Lai Ngakse Loop Lakipur Assam Sinduna Barak Turil Mayai de Leiba Khwarapam Aerial Kuba Miyam na Kurum Nakre Thoramasuda Art and Culture Minister L. Jayant Kumar Director Sibdas Sharma Ayuski Director Gunesho Sharma SP Jiriba Movie Susaruk Yaki Masing Yalba Miyam na Mafam Ajuda Lai Kurum Laknaki Pravia Emporium Singzamai Singamataki calendar ngasi classic grande the phone crate thoram aduda minister Geloina bi nongtomam ongbi hiaino handloom gay project manager oramba e Mina Kumari speaker Geloina bi yumnam ongbi Zoibala amadi RK Meme Susarup Yaki Indigenous People Association of Kangleipa Ipaki calendar amadi diary ke sampata lebe association asigi office the phone crate thoram aduda Ipaki advisor Manihar President M Babulin secretary Prem Pebam Saru Yaki, Premna CAB pass to Duna Ek Wanduna Sanarak Labudi, Manipuda Mitop Sing Maning Tamna Sangak Lagani, Masina Lamdamasigi Apava Ama Oraroi, Bilasi Makatana Raja Sabada pass to Hondana State Government, Manipur Miamgi Kalaga Tabak Pakal Haningi Haiki. Migrants machine almost okay indigenous people machine dagi handle lo matam masida masi india government marak sida yamna chowiram tholok pa yaba bill am ka pass to bai basi manipur government bai bi ba ngasi leibi ba MLA humfu loina na ngasi gi chief minister yauna masamuk na haiba bill si hando ko yam mathok dai loina na ngasi gi manipur gi tongan ba civil society organization satra gi sangstan amadi tongan ba laikai gi mera bai bi clubs amadi leibi ba miyam puno na haiba bill si mayokta masi ekoi na kari mukhra thabak to mathok dai habasi masi pagi mai gi National Highway Singda Highway Truck Owners Welfare Organization ge thabak tharam amata tawba yaroi haina all Manipur Transport Drivers and Motors Workers Union ge General Secretary Anil Maimom na phongdokle MG Avenue de leba Union ge office ta pangthopa pawgi mifam amada manamakha taraduna Union asina driver singdagi sel khairaga driver amadi handyman singi yapa tharang kaya paikali driver khaktana tana larba mahiroi singdesu mateng pamagi thabak sathari government ge sel lauraga thabak tawduna ba driver singdagi khaiget naraga thabak paikatpani Owners Association ni haiduna miyoi khara pulaga union asigi mingcha thinana ba honarak pa asi laibak thibani haike Owner organization hariba hujiki lambi thoga
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯣꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯗ꯭राꯏꯚꯔꯁ ꯑꯦꯟড ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯋꯥꯀꯔ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯅ ꯕꯣꯏꯀꯣꯠ ꯄꯨꯔꯥ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯃꯥꯏꯈꯨꯝ ꯑꯣꯅꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅꯤꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒ ꯑꯋꯥꯏ ꯑꯈꯨꯝ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯗ꯭राꯏꯚꯔ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯏꯀꯣꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯣꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯗ꯭राꯏꯚꯔꯁ ꯑꯦꯟড ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯋꯥꯀꯔ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯏ ngasi ayi pung taruk lom taba matamda Imphal Hotel mamangda Tata truck amaga auto rickshaw amaga thengaina khre auto driver sopodigi hospital da laikna khre sangai parauda leba FCI godown ge maning thangma sarukta poni sagol amangarang nimidang sidunu leiramle desam ge thomi kumam grandolina lengak na poni kanana ba paikhat kani haiki bu thabak sing adu paikhat tabadagi poni sagol mafam khangdana siba yaurokpani haiki government poni conservation policy मैम अमा सेमबीगनी हायरगा ngasi bo semdana laibase masina su maram momo kana sagon di sibani mamang hakta sagon मैम अमा sibagi akoi मैम अमा khangi मैम su loina ubiramani cover da kaida adubu lenga na makoi gi mathakta kari action lokhat pirage haibasi hangjani mo wafam dun kari report sembigage kari inquiry tawrage madugi report मैम do puthokra brasini hangjani ni gadi Sothara balamdam ama mimana ba thagta pukana ba khona bada education asaba thavdang lawri hana social activist ngasomi ramsana phongdokre wafam asi thasi ge tang taraga manga digi hauraga kunga mari da loisingada ba jingso katam naw long ZKF nasin Western Naga Student Union ge ni futaruk suba general conference kamas post meet ki tharamda mahana phongdokibane thasi ge tar nipa na pangchokpa tharam adu da makhal mathel kaya gi post sangdam ba jagoi isai amade Miss ZKL kantiasu pangchoki sahi asigi oina sungka village ke mighty kasing Miss ZKL ke title lauke khul kuntra mari ge nahasina conference kam sportsman asida saruk yari thoram asi kari gi damakta pangchokpano amadi masina tangkul nahasina kari kana pi haibe gi matangda ZKL ge president Longriyo kaisingna wafam kaya phongdorkle Isam ge General Secretary su aramba ngasomi ramsangna makhatana Kamjong district ki Chatrik asi Manipur ge khwaidigi sotharaba khungang sing manungda amune Kamjong district headquarter dige khulla si yoba kilometer kunthatare sangbulambi asi PMGSY ge makhada kakpa orabasu ningthina kaklamdabadagi nongju thagi matamda mi chatpa yabagi phiyam leite ana layeng amadi isingi batangdasu khamthena khudong sadaba mayok nariba asi awanma purappa pamba BJP ge lengakna miyam gi yenglaga kohonbiyo haiki More police kun nifuka humde suba Assam Rifles namasung commando ngasi more town gi mafum ka adigi yu sumut sin naba polam sing phagat khre phagala polam sing haidok tuna mangan khre ngasi gi drive aduda Myanmar digi pusilakpa BR amadi yu sing su yauri Kada Thawal district committee na sindu namayai ka bachinsa ki khana ne naba thoram ama hizam kunau lapata pangthokre thoram aduda National Lions Youth Club ki president Sungkham Roman kada gi president Insas Hizam Priyo Kumar Laimerol Lupki Secretary Sungkham Binodini, Ward Member Maibam Naubi Hizam Kuno Bilas Authority ke Secretary Hizam Manau Susaruk Yaki, Kadage Secretary Organization Mayangbam Budi Amasung Secretary General Depanjit Ningthozam na Resource Person Oike. Iro mangina khomjin duna puthokpa iroi semba khungangi manglom satki sangnaibu sing haina mingthonba larik ama ngasi Manipur State Kala Academy awardee konthozam tomina release tawkhre ngasi phongliba larik asi tharaga iro mangina iba larik masing talaga mathoi sure iroi semba mang hidden lampak tapangtho kiba tharam aduda thabokte gi potharaba IAS Radhakumar saruk yaki larik asigi Ayiba iro mangina makai asomgi masak naiba singi wari nomonomagi mami samjilakdeba kaya asidagi ayiba oina thamduna tungi mirol khangongnaba larik asi ibani haiki Yumnam lekai larimi lampaktra poire iti balubna sinna handa pangthokeba imoinu iratpagi thoram aduda miyamna kalakkiba seng amadi manama sing yauna senpham sing mongsanga de leba all as home de leiba ahal singda khudol tamkhre Ayush Care Wellness Center Sagolban Modang Lerak Nepra Manzor Amadi Youth Rising Star Club Anina Kusamadana Kwakatil Haino Kongnembi Thoksom Lekai Community Hodal Liamna Layamagi Kemam Pangtokre Center Asig Ahan Mampo Kumun Gamari Renana Free Medical Kemasi Pangtopani Hairi Laikhidraba Lasam Samendra Lising Masam Panmogdragi October Manga Digi Ida Nimit Kudingi Pona Pampausi the Ikiba Amarigi City Kangalaba article sing Punsin Duna Pona Pam publication Putopa Amarigi City Larik Oina Langan Basangan da Fonkre Thoram Aduda article Asibu Komzinba RK Vidur Manipuri Saita Parisake President Oramba Professor N. Tombi Chorus Repertory Theatres K. Shuam and Ratan Tiam Saita Academy Awardee Yumlembam Ibo Sasu Saruk Yari Ki
Lamphel Park ke Sagol ke Sajik Sapham Oriba Mafam Singh Sakhang Daba Singh Namai Thadok Lambadagi Park Sana Sandurak Chuna Sagol Singh Sakta Bada Kudung Sada Mayok Nare Thongasi Manipuri Pony and Polo Players Association Yaning Daba Fongdo Pagaluina Salak Liba Mai Asina Sagol Singh Da Asok Apan Toktanaba Sagol Mapu Singh Association Binaba Kangalakle KTS film amadi Zibanal Theaters na putokpa Oken Amaksam na Lamjin Lamtakpa He Isai Koba Lyric film gi Premier Show FDS auditorium na utkre thalam aduda NEI DPG Vice President or Males Ningtozam Ziten Zibanal Theaters ke President Dr. Konsam Basanta Saruk Yaki film asida Khaba Niki Dilip Sandra Ratan Lina Singba Namaru eba saktam langle Lucknow the October Manga the Nipan Papa Pangtu Kiba India International Science Festival the Saruk Yaruba Manipur ke team ngasi Okre Festival aduda Manipurna Science Exhibition da ahanba ani subamasung ahum sabataki cultural dance su ahanba tarakhe Polling station Kunga Truk Leba Thanga Kerigi BJP Thanga Mandal ki oba mifam ama Kaibul da Leba Mandal ki office da Pangchokre thalam adu BJP Manipur Pradesh ke Vice President M Asni Kumar Yauna ate BJP ki thobuba kya Saruk Yaki MP election ki mata na kumna khana naina ki M Asni Kumar na party ke miyos na grassroots level degi hauna thabak tawina ba appeal chauki Central Christian Kanglai Polgi Yankai gani toy suba biennials conference amasung mangaruk suba Golden Jubilee Tharam Lailon Wi-Fi Kuldap Loisin Craig Ngasi Aruba Nimita Principal Secretary Commerce and Industry P Wi-Fi na Christian Youth and Kiers Buildings Haibasida Wangangki Dr. K.S. Thangmilen Wi-Fi Dr. Haukam Wi-Fi Amadi Jingsi Wi-Fi su Tungan ba topik ta Wangangki KNST Union Ge Conference ISRD NEC Silongi Director KIS Sile Antonina Sanapati da Hogdokre Tharam Aduda SDO Sanapati Bobby Sharma ADC Sanapati Ge Executive Member K Holinson Raumai Saruk Yaki Nimin ini Chatagada Conference Sida Tungan ba Masana Amadi Nat Ke Batharam Kayasu Pangchokani Industrial Training Institute Sanapati gi Pibam Zada Bagal Winana Sahi Super Class Tawdana Lady Hari Conference of Homigi Fact Finding Committee Amana Institute Asina Tigalubata Maheris Singi Practical Tawdaba Casting da Mai Than Bamasing Amati Atay Polam Singi Lepam Tokposing Late Men Workshop Room Amata Kar Thampam Oramle Takayamarum Misang the Bigi Classroom Singda Saiduna Labor Tengnare Staff Amagi Reporter Tamagi Manungda Nomatang Paba Office Character Class Lodaba Ozakaya Yaure Hairi Singi Samlaba Mahru Singi Hak Matpasi Federation Asina Yam Haksin Lawi Hiram Asida Government Akan Mamiyang Sangbi Hairi Housing Asiki Tabaki Pau Lobisi Ngasiki Tabaki Pau Pizari Railway Protection Force ki tungan ba zone singi level 2 amasung 3 phamgi thabak law number nupa amasung nupi candidates sindagi application kauri masaga saitra gani pandagi kunga manga fabgi manung da leiba matriculation oraba singna mathang sahi ge January kuntra fabgi manung da online registration tawba yagani hari mathagi Tabaki Pau asigi hen akupa maro bapara level job center dagi khangba yagani hauji makata ba pau kharga amuk pizari Ozala scheme gi makada Nauria Pakang Lapa Kenege Manungda Miya Nifuga Mangada Yum the Sangduna Lemna Gas Connection Pikre Ngasi Local MLA Subhas Chandra Amadi Nauria Pakang Lapa BJP Mandal Gemiyasina Paikaliba Tabak Adubu Miyam Apian Mafondoraki MLA Subhas Chandra na Yum the Satuna Miyam Awada Passing Munna Kamuna Naba Wakaloda Kongtang Asi Paket Pani Haiki Chusambu District ki Samu Lamland Subdivision ki Manung Sanna Barayangbi Gram Pansa ki beneficiary Humdraga Matwede Gas Connection Pangan Kre Bombi Kokta Pangtu Kiba Tharam Adu da Pradhan TIS Bino Kumari R&L Agency Sagangi Mihusing Saruk Yaki Thangal Kathil da Leiba Zalan Provisions Store Building Matakta Uriya Community Singi Oba Zaganat ki Mandira Mangasi Hangdokre Infal Kakta da Uriya Sahum Lom Lai Hairi Siri Joy Zaganat Samas ke Patron Member Oba United Bank of India Infal Branch ke Assistant General Manager Raghunandan Samantana Ngasi Hangduliba Mandira Si Matam Kharagini Manipur ke Minister da Mandira Si ki Tung Koin Satpa Yaba Mapam PB Naba Taksilagani Hairi Kairao Mountain Gram Pansa ki Pradhan Amasung Urup High School Development Committee na kusum naduna school asigi akwebada lamtu sengdokre
Kosam Ombit Telsum Ningol Rebita Kobusai Kungatalum Surabinupi Amasa Kibatang Kungamaping Ayukta Mayam the Toki the Gingasi Fabatiba Kangdra Hari Mahak Fit Mari and Sitalum Wangi Kusu Ngawi. Mana yum the Toki Matam da Angang Masugi Sweeter Malit Cake and Agumana Mahapu Tengni with the Badimanak Napa Police Station Tragana Naso Singdon the Labor Consum in our the Pau PBU Hari. How's it Makata and Nasi Hanabagi Pau Amuk Lobisi? Ngasigi sanabagi pauja Manipuri ki matchna Mairaba luwang na sahi tara mapan makha ki junior national boys singles ke champion oire Mairaba na India ki rank number 1 oiriba Priyansu Waspo point kungni thoi kun amasung kun ngataruk kun ngamari damai chiba piki Manipur ki nupa masa ani Manjit Khwarapam amadi Dinku Konthau zamna junior double star runner up tare Hyderabad Chatharakpa Naresh Surya Classic Fitness Exposition Intalaga Mapanda Salai Gym Teragi Sanaroi W Mahesna overall man classic gold medal Laura Kray Mahak Sagolban Nepram Manzordagini United Moising Football Club Thawbal Moising Sinduna Ahanba Men's Under 15 Thawbal District Football Tournament Asidagi Team Nepal Saruk Yaduna Thawbal Moising Ground Haukray Haudopiki Tharam the MLA or Sujak Kumar Club ke President KS Jarazuddin Lasang Tem Jila Parishad Member Abdul Latif Saruk Yake ngasi sanaki ba Mesta Daiwa Sanga Yimpam na Isaikon Tiambo Goal Ahum Sinoda Toykray Grassroots level dagi Hauraga Apaba Football Sanore Putona ba Football Solution gi Makada IT1 Football Solutions amadi Double Youth Development Association Kusam Maduna Tha Taruk Chatagadaba Football Coaching Cum Young Legends League Association gi Ground Haukray IT1 Football Solution gi Consultant Parker Sonina League Asina Sahi Taruk ki Makha Nipan gi Makha amasung Taragi Makha the Lady Ba Sanaro Sing Sengbatuna Afaba Sanaroi Putona ba Honabani India da Ahan bu Ajtagadoli ba Coaching Asidan Manipur gi Tongan Chungan Bam degi Lakpa Sanaroi Sani ni Purama Saruk Yari ngasigi Paugi Mifam Adu the India gi footballer as Dharamjit Bale Singh amadi Hockey Sanaroi TS Anuradha Saruk Yaki Mr. Eastern India Saruk Yanana ba Safa Batariat All Manipur Bodybuilding Association na Khangat Kray Ball Badminton Federation of India ki Makada Ball Badminton Association Kerala na Yumbu Odina Inner Kulam da Pangthoko Dreba Kuntra Mari Suba Sub Junior National Championship ta Manipur ki Nupa Masa Masunupi Masa Sanaru Sing da uniform sing yan thokre Singamaka Basketball Ground Pangthoki ba Tharam adu the association ke President Dr. L Kumar Vice President Asto Taso PS L Zugintro General Secretary TS Tombasu Saruk Yaki Moirang Multipurpose Higher Secondary School Ground Sathariba Omlek Suba Ice Bureau and Brozen Memorial State Level Under 13 Football Tournament Sanakiba Mesta SFC na Kumbi FC bu Goal Taruk Amada Toykre Atoba Mesh Amada Amofana Rafa bu Goal Ani Amada Toykre February Kunginto de Kungamari Faba Silsa the Pangtoko the River Eastern India Amasung Northeast Power Lifting Championship to Manipur Team Sian Bagi Trial Selection Ama January Tangkun Gatareta PBPTC Kasamtong Elamoleka the Pangtolagani Hairi Hausi Makatawa Hanabagi Pau Amok Ning 1000 Bayadiki Pangbigani Ribas karna KS Indra Kumar bo maiti ba piduna ahanba Stalven Seo Tennis Tournament ki Men's Open Singles ki title lokre Manipur Tennis Association ki mieng makhada Seo Tennis Court Akampat Organizing Committee na sinduna tha sigi tang taratare gi tennis court asida satharkiba ahanba Stalven Seo Tennis Tournament ngasi loisan khre loisan bagi thoramda Minister TS Biswajit Southeast Youth Organization ki President KSS Rajen Singh Seo Tennis Court Akampat ki President KSS Lemba Amadi IPR Amadi RDPR ki Director Ais Bal Krishnana Thormapu Singh Oike Satarki ba tournament asigi ngasi sanki ba men's open singles ki roiba match ta reverse karna KS Indra Kumar bo set ani sino taruk sino amadi taruk amada maiti bu biduna title laukibani sahi ni phumata ki doubles ki roiba match ki sanaki badana TS Tuleswar amadi ibohal gi zurana kangjamba amadi Rakesh ki zurabu set ani ama taruk ani ahum taruk amadi tara amada maiti bu biduna title lauki sahi yangkai manga mata ki men's doubles ki sanaki ba roi match tana and Dilip amadi CIS Laisem bagi zurana en Tomba amadi S Ranjit ki zurabu set ani sino taruk ama amadi taruk ani da maiti bu biduna title laukre men's open singles ki title laukiba Ribaskar da trophy ga loinana lupa lising taruk runners up ta kiba KS Indra
Indra Kumar da trophy gi loina lupa lising amadi semi final sangkhiba Tuliaswar amadi Azad Khan da lupa lising amam tharumapu singa khusinaki sahi nifu mataki doubles ki champion oikiba TS Tuliaswar amadi Ibol da lupa lising manga runners up takiba Kangjamba amadi Rakesh da lupa lising ahum amadi semi final sangkhiba Sanatomba amadi Pritam gi jura Jayanta amadi Prakash ki jura da lupa lising amam sahi yangkhai manga mataki men's doubles ki champion oikiba and Dilip amadi CH Leshem gi jura da lupa lising mari runners up takiba and Tomba amadi S Ranjit ki jura da lupa lising ani semi final sangkhiba Joy amadi Devan gi jura Indra amadi Ibosa gi jura da lupa changwa tharumapu singna khusinaki Langthabal Sporting Club Langthabal Mantri Khong Makhalaikai na sinduna ngasi dagi tim kunna grumari thongna khaidoktuna Langthabal Public Ground Langthabal Mantri Khong Makhalaikai da anishuba haibok T20 cricket tournament hokre Haudopagi thoramda 13 Langthabal gi Jila Parishad member L Roshan Manipur Cricket Association ki secretary Singham Priyananda Langthabal Mantri Khong Naurimlekai GP ke pradhan Ahibam Sunanda amadi Langthabal Sporting Club ke president TS Ibomchana Thauramba Pusing oiki Pangthokadoriba tournament asigi ngasi ahobu nimit ki sanakiba match ta YWC Langthabal na Blue Hawk Khurai bu wicket mangada maiti bapiki match asida Blue Hawk Khurai na toss ngamduna ahanba batting tokibada apiba over kunda wicket nipal turaga run chamaga taramari lauki masigi pakhomda anisuba batting tokiba YWC Langthabal na over taramapal ga ball amada wicket manga khak turaga apiba target du yauduna match asi mai pakhibani match asida YWC Langthabal gi sanaroi TS Kisan na wicket ani amadi ball mapal da run tarahundoi lauduna man of the match taki hayeng ahanba match oina Cyclone thangmiba namadi Southern Sporting Union Singamaiga sanagani ani suba match da PCC mayai koibi amadi KIYC Khetri Edin Mapalga sanagani All Manipur Film Makers and the Producer Association Apimpana Sinduna Ngasidagi Nesu Ground Porompata Tim Taran Grubani Tongna Kaidoktuna Manga Suba Apimpa Cup Hokre Haudopagi Thoramda Niroka Football Club ki President Amadi Arun Enterprise ki Provider Thangjam Arun Kumar Hana India Team ki Captain Oramba P Renedi ISTV Network ki President P Prafulo Nesu Porompat ki President K Narendrajit Apimpa gi President R.K. Chandra Kumar amadi Film Forum Manipur gi Chairman S. Mangol Jaungna Thaurmapu Singh oiki Cup asigi ngasi ahobu nimit ki sankiba ahanba match ta Director FC na Amik Team Sibu Goal ahum amada amadi anishuba match ki sanakibada Amik Team B FC na Actor FC bu goal manga amada maitiba pikre Sajing inat kanbalum na sinduna mamang sahigi December tang kun mga dagi tim taramat hoy na grubani thong na khaidokuna sajing kangji bung na sathariba kuntra suban Langthabal Kendra Interclub Sports Meet ki football masanagi ngasi sanakiba match ta NSU Naran Kunjin mamang likay na CWC sajing mamang likay bu gol ani amada maitiba pikhi YMC Haraurong na sinduna club asigi ground sathariba Nepal Suba Haraurong Trophy 11 village wise football tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta Mangal Football Club hangang amadi SCY Yumnam Khunau gol amamam sanaduna draw satkre ani suba match ki sanagadaba team Ngauwa FC Huidrom laktabadagi ANYC awang ngairangbamna walk over lokre ahum suba match ki sanakibada YDO Khundrakpamna Sekta Team A bu gol ani sinoda amadi mari suba match ki sanakibada CHY UC Salongna YSA Singkhu bu gol ani amada maitiba pikhi Niles Wahengbam Stelven Open Futsal Football Tournament Organizing Committee na sinduna tha sigitang taramapaldagi team kunna grumari thongna khaidoktuna sayang ground da sathariba mari suba Niles Wahengbam Stelven Open Futsal Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta Bolero FC Bamolekai na ANS FC kwa kaithel bu gol manga amada ani suba match ki sanakibada Mama FC Sagol banna BFC sayang bu gol ahum amada ahum suba match ki sanakibada UBC sayang na Alpha Prompatpu gol taruk anida mari suba match ki sanakibada Thoiba FC Yumnam Huidromna MPTC Pangaibu gol taret ahum da amadi manga suba match ki sanakibada BFC Team A sayang na Dress House FC Pasoibu gol manga ahum da maitiba pikhi
All FC Team A Uripok Sorbon Tingena LKYDA Team A Laipum Kunubu Mighty Piduna Marishiba Ima Manisang Memorial Steleven Por Aside Mini Boys under 35 kg football tournament ki champion oikre. Yangkom Sanjimna sponsor Toraga Rising Knowledge Club Kuyatong Sinduna Club Asiki Ground Satariba Marishiba Ima Manisang Memorial Steleven for Men Aside Boys under 35 kg football tournament ki ngasi sanakiba roiba matchta All FC Team A Uripok Sorbon Tingena LKYDA Team A Laipam Kunubu goal ahum sinoda mighty biduna champion oikibani. Winner oikiba All FC Team A da trophy galoina na lupa lising taramanga runners up takiba LKYDA Team A da trophy galoina na lupa lising tara ahum suba position takiba LKYDA Team B Laipam Kunog da trophy galoina na lupa lising taret Best Discipline Team takiba LTYDO lalamung makong da lupa lising ani tharambapu singna kusinaki Paradise Union Pungdongbam na Sinduna Pungdongbam Playground sa Satariba ahum suba Popu Cup 11 under 79 men set football tournament ki ngasi sana kiba ahanba match ta Marup FC Hairong na PGA Pungdongbam bu gol mari ahum da amadi ani suba match ki sana kiba da Surma FC Wangjing na PYPC Pungdongbam bu gol ama sinoda matiba pikre Ashok Kumar FC Yangang Popina Mangal Football Academy Team में खाबंबो माइटी बिदुना मरी शुबा साबुंखो कप अंडर 15 7 men asset football tournament की champion ओइख्रे Youth and Student Welfare Club साबुंखो न सिंधुना साबुंखो playground दा था सिगी तांग मंगा दगी टीम कुंत्रे न ग्रुप निपाल थोक न खाइदोक्तुना सथरखिबा tournament asi ngasi लोसिनख्रे Tournament asigi ngasi sanakiba aroiba match ta Ashok Kumar FC Yangang Bopina Mangal Football Academy Team e khabambu tosta mai paktuna champion oikhibani team animangna apiba matamda goal amam chanaduna draw satpadagi kicks from penalty mangna decide tawudasu goal taruk chanbadagi champion oibagi tosna laibag lepada Ashok Kumar FC Yangang Bopina mai pakhibani All Manipur Volleyball Association gi miyang makhada Pabokchau Awanglenka Youth Development Association Sinduna Association asigi ground sathariba ahanba led Ilangbam Pisak Singh Memorial Steleven Men's Open Volleyball Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta YDO Songtham Konana KB Mayang Imphal bu set ahum sinoda maitiba piki ani suba match ki sanagadaba IGO oinam laktabadagi AMYDC Androna walkover lokre ahum suba match ki sanakibada KB Mayang Imphal na ADC Pawok Chaubu set ahum amada maitiba piki District Sports Association Bisnupur na Sinduna Bisnupur Mini Stadium na Satariba Marisuba A Iboton Memorial Under 15 Football League ngasi sanakiba match ta Ideal Club Sunu Sipai na NEYAFC Ningthau Khongbu gol mari ahumda maitiba piki Amaromda Association asina Sinduna ground asida Satariba Tarawamda Shiba and Balananda Memorial Second Division Football League ngasi sanakiba match ta SLO Bisnupur na YAC Bisnupur gol mari sinoda maitiba pikre Mga suba ispisak Memorial First Division Football League ngasi sanakiba match na LYBO Sothe amadi Krisa Bisnupur goal ani sanaduna draw sakhi Hauji makhata na inga sagi pau amuk lobise Environment Directorate ki phangkiba ngasi woikiba ainga sa amadi nungjugi pauda khwaidigi sakiba Celsius degree 39.3 Khwaidigi ingba Celsius degree 2.9 Nuksite yawi ising manni sang maximum da sada marifu tarawamdoi dasmik taret minimum da sada kunithoi dasmik manga oike ngasi nong sukide Hauzik ISTV News King asigi editor so star CAB gi matang da tawang tawang political party gi losing basing amade civil society gi musing na phong da pa wa from se Aikoi amana amabu hunbagi amana amada thangjannabagi mahutta swaida aikoi na akangba rally chatuna lebak irang thonbagi mahutta
लेलिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंह लीडर सिंह पुन्ना अखोई सिग्नेचर कैंपेन अमा नॉर्थ ईस्ट की ओइने लौरबा मतुंगदा मखोइना पास तौखरबा बिल अमदि पार्लियामेंट एक ओनगदर बिल अदो सुप्रीम कोर्ट अखोई फाइट तौब सोइदना मकी यागनी मदुगी रूम सोइदना लेगनी पॉलिटिकल पार्टी सिंह असेंबली की मिहुत सिंह लनाई संस्थान सिंह अमदि अखोई पॉलिटिकल पार्टी पुन्ना होनरगा आरिबा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल मणिपुर पोरकनो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल दा अखोई मणिपुर सोन में यारो है वफम जे याम कोंथांग अमतदा अमदि फॉलोअप अमतदा याम हौना लावबुगी तंजादो मसी दरकार होइरे स्वाइद पलाव लाउना मखोय मसेन दाना तौनदरा खोय मसेन तौना मदुसु इफेक्ट लेरंगनी तौगदबु ख्वाइ इफेक्ट अखोय न थाजजबदि दिल्ली रे चलगा खोय वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट टर्म दा खोय से प्रोटेस्ट तौबमा दगा ओइगने न खंजे खोय की तरफ तगी मदु बीजेपी ओइसन मदु कांग्रेस ओइसन मदु सीपीआई ओइसन और अतो अतो लोकल पार्टी ओइसन अखोय से पुंसन न दगा ओइ Haujido Shlakpada Moriba Pau Amukahana. January Contra Fabada Assembly Akanaba Mipam Koduna, Miam CABG, Mayuk Lay Haba Chap Wari Blow Nova Statatak Sinaba, Mairo Luptaruna Sinba Miam Gimipam Wari Blow Cray. Nesona Belasiki Matang does the Minister Gawari Sana Cray. Amasung Prime Minister की flagship program के कार्ड सिंह से मिनिस्टर ना यन ठोकरे ngasi kita mukti di pijari ba pau matang asida loizare miyeng kabiri besing musu amuk kahana khurumjari